fusa nyo masih bakazoaya ita Yesu Keriso. Faluka ita zui maake ade bazinula ono bawasilima 2022 bagangerenua basubasa dede bakana liutu biye kabe sino tefaane bagangerenua wasiat. Tarumalilo walangi keda maake ade tehala mori basura luka fazadola efa ngabua si efa mulu a efa irugi silima mulu atelu. Bas kembali tuho ni anyara musida tehala ia moroi bangabua si efa mulu aene irugi si efa mulu awalu imane tarumali walangi ba imane kera si mana bazura sanaga famakau Keriso ba si mosu moroi bangai mate nanu irugi telungaluo ba di obakae ba malalini era ba fanye fahora ba dunia Baniha fefu misa ni berentai ke ba Yerusalema ya amizi soba bere bada tuho dalam malilo walangi ba ke ade ya ia da sama duhu wanonoso Yesu irotali fusa ni omasi ba kezoaya ya ita Yesu Keriso ni fotoi fa amate no fodrege za fege da Baba aure niha bagulidana. Namate niha ni umasi eda basa umasi ya ita. Ba abua si bayheda afeke keda baba nema ya iya. Hewa ai tola tabini eda wahoreda tanufena na budaniha. Tola tabini eba abu dededa. Tola taboho baba bakena budaniha. Bahiza i fa obehi ba fa afeke ba kabadededa le alio kaya. Dae gai zalua khedrani faha Yesu melo dae. Meno mate Yesu ba abu dedera atau ira manizilizi ba khadedera. Lamane ba mumae le saai tola mangabuli kheda Yesu. Tera-tera me fa amate Yesu ade fa amate ni forefa. Baniha Yahudi huku famorefa ade la falua da ane baniha fodrege silosuni balam anyerai ketedera menwa da huku ni falua ke Yesu ya da huku famorefa pahiza Yesu lehadai salah di faluania da itu bu abu da trani faha ahori sai o yang awal faruka baka bamanira Hefa aila fa atau fa budada batane beenia. Dilatali fusen yo masia bakazoaya ya ita Yesu Keriso fa amate Yesu apa era-erada babangi ila na hafani hada bane. Tera-tera mosonia mori bangai simate na tahau getanya lalu sitadada tebai alua dae na hafa bole niha bagulidana. Wa fefu zalua ko Yesu ade, fefu ni tagnia famakau, famore fa amate, ba femosonia mori bangazi mate, no ni tehega da moroi baba abole lumalangi ama, tola alua ba khezoaya ya ita Yesu Keriso. Ila ni fa Yesu gelo da menomate Yesu ba omulo ira ba sabua nahia si fa atau fa budede ba fa amanizi dede nasa ba la fa duna hadia dania za dua khara mele hadi Yesus sae ba mutawara ba hiza i basila la dana mana ba tuhare mana Yesu ba mutawara ba itu buso ba ataura irege la malinga gesanifi ira Kami muhede kera Yesu, bayo paka baya ia ada Yesus sino mate, bano ifuli te susugi moroi bangazi mate, ba abena fadu dedera, ba sokera, ba usodede mana boli. Ila tali fusa nyo masi ba kazoaya ya ita Yesu Keriso. Salwa ade asese bi alwa ba waurida ya ita niha ya ita samaki Italia tobini kada hada ia fefu
hela lama aurida, he sino tarungo, na inete so ita baba bunede, na inete so ita baba ata. Dan daeza luah kedrani faha Yesu meluga olifu ira wa fatua na mate Yesu adre, no yung maka kera Yesu si dunia, wa mumaa mate dania nono niha ada, wa hata lubongi wa ifuli te susugi ia, noi mama abun nama. Ada tu itu de fefu dae, baba mama fa abun lo lagi ama, baba malua fefu ohita gadania, baba matenge Yesu bagulidana, ya ia dae, baba malua famorifi, manesi gulidana maasagera. Baiza tenga hada unasa, ena agi fefu niha, tobali sasi, mato bali sama duhua, wa Yesu adre no moso muroi bagazimate. Berda ira talifusa ni omasia, dozi samati, dozi sifat berutana ke Yesu, mohale wadae baba maduhua, waniha bagulidana maasagera, wano moso Yesu Keriso muroi bagazimate, wabolohe fangorifi, waniha bagulidana maasagera. Yado. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.